Mwandiki munene wa kiama ya arimu ya nataja kaunti Meru Caxton Miungi na amenerete thirikari ni kirakuganio gucererwa kiri kurekeria kigina kia maskuru. Miungi ariuga skuru ira nyingi tina kigina gia guchitithia na mbere na bo ni buritete kithomo bo katha. Augite skuru imwe itena kigina gia kugura irio kana kinya kure aritu ngugi na mobatu jange ondeu. Miungi urokwirira gitike usenetaja Meru norotete atongeria baro ya bunge nibo kwithirwa bakiri na batigutetera rwangiruru rwa kithomo. Mutugi kare naraniritia nawe na gututumira report ije. Mwankana ndi skuru itonete capitation ira ya wikwithia 20% kana balance ira 30%. Mwankana ndi skuru chena thina sana. Ni migambo ya mwandiki wa nataja Meru Caxton Miungi noro kuragitigio seneta kiresiasa cha mwaka jwa ngiri jiri mirongo ena mugwanja. Akiorotithiria thirikari nene kiara mono rwangirwa kithomo. Ni kurega kurekeria kigina capitation kurio. Na ndigutigere kagita kobi mebithato skuru chethire ikiingwa. Na chitethirite ikiamukira kigina kiu. Miungi akiuga arimu banene nibokurukira kagita komo. Kere gwetithia maskuru na mbere ruterwa kurea ritingugi na kinya kugura mathagaja gwetithia kithomo na mbere. Akiuga skuru nyingi chireta na mbere na marandu na ene mbece ubareja skuru bagete ya marandu na muthuro. Tukwenda kuwa na bo antu babe na marandu bonde dene skuru ba principal kanya kana teacher kanya pamwe kanya nuntu te kwenda kwa teacher kawa principal kwithena marandu skuru ni thirikari rio Kuru Miungi na ugete abunge na maseneta ne barekere de thirikari nene itana mbere kunyamaria maskuru na nikyo gitumia kuga na ndi aciari ni berwe kethira skuru ni chiraejo kire chotheri mwanka twitite bagichokia na bethere baibangite thirikari nyuga kithomo tikio theri kwambira na ndeba kuma January kithomo kia baruga free primary education te free bauga free secondary education te free nikenda jari bakaibanga bamenyora bakambire kuria mbesa ndi musiasa ninkuromba gite ya seneta ndene Meru na une mwera nketha nkiura ya nketha nkithura kwa nkiura ya tiri ina mbesa ikurira mwaka skuru yetu yeta kuingwa oni ndi Miungi matwe ntintimbie thina ira aciari bareja imbie thina ira na bareja imbie thina ira masukuru ya kuria no tubakoga mbesa nketha ndu muro nketha nkira ya biure bibi na nkithingatana na mantu ya bwega muthiene kagite na gakarimu ba junior secondary bethirite bakithithia maandamano guntu mwanya bakiendaga kwathura no bethira bakewa menya bongwa Miungi ariuga arimu babate bonkano kabethirite bakiunjirwa ni kiama kia kupeti isindi weta primary weta junior school sukuru yonde nonturetwa comprehensive school and teacher rona kumba kumenyera antu babonde na ito kuona kuatire ukageta musiasa ukageta kiamenya kupeti ka kingi kiombo tonyera skuru nontu tukwenda skuru era independently ite gutonyerwa kenda ari mubeto bakomba kuthomithia bwega ke reporter ateto cia weru weekendi ria kwari eto ni mutuge kare.